Ada pecah deui dia. Tak percaya dia nak deui na marah. Empat pecah. Pecah deui dia. Makanya mun lambat kan sampai beristilah nanti pengucapkan. Panitia buah kita kemangkin dia. Kan lambat biasa beda orang bisa ngeber. Kasatur kadang menikah dia malam-malam ngeber yang ketika terus ngeber nyon Allah ngeber. Boh lontok kan. Teguh sekelan kan beda lambat teguh sekelan gitu. Mun makin kan terbesar cengkang sebeda. Lambat ini kan beda kealingan daun selamber pah tak ketela kan gitu. Beda lambat. Makin mun nikah kulit bisa makin nih kan. Keng sabora cek lebih orang keng temu ingat ini keng sombong gula. Gula sampai makin ini bisa kealingan daun selamber elang ni kuda bisa. Kor daun gedang ketibak semua. Masuk akal kok. Berkat ngalahkan peto adulnya. Mbian pah minta ke Allah. Tro mobil mbian pah doa. Allahumma pajiru ya Allah. Allahumma pajiru. Tore pah tekam mbian di Allah beri pajiru umpama. Cara nah. Ya kesokan Allah ngak kuda gelas ya tadi orang ru. Siapa ditasar masa. Mun gedung bi Allah beri ambian minta pajiru pah diberi pajiru. Kula tanya kapan andi pajiru di sampian pah iki be kak kemma pajiru nai. Isaba oh. Kasaba pajiru nebu. Malen tarcengun-cengung orang mak le pekol mole na pajiru ni. Tore tabah bingung bian tore. Ambian pah andi pajiru mun ki beni makum mau orang ni kak. Jan andi beni jan seneng jan ruwet tore. Mbian pahit takdir andi pajiru minta ya Allah terus mobil pajiru ya Allah ya Allah mun beni pajiru ribon tak napa ya Allah mun berde sepote ya Allah cang malaikat centok tu kece teg ngarai nyelase kampil mole dapat kantonik ku STN nambian lebek to nama jer pajak berapa pajak ke pajiru 7 juta oh mbian pah ngocak jual bakal beli siapa naik balak yang orang lah tina yang mungkaro parlo rang nyalter beda ayo siapa sih ngocak jalan di jan bunga aja jan gemet ya macam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم. أما بعد الأعزاء والكراماء عند الله Kiai Haji Fakhrul Razi, Ajunan Kiai Mahrus Ali, Ajunan Kiai Mursyidi, Ajunan Kiai Ali Sadikin, Ajunan Kiai Kusairi, Kiai Abarari, tertakalib Ajunan Semulja Kiai Mawardi, ben seteja para kiai, seteja para guru sehadir nyuun saporah.
tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pengauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut tung situng, sedikit pun tak ngurangi takdim dan hormat dak seteja seampun nalengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, pemangku tisah beserta seluruh jajaran aparatur tisah epon, sahibul haja wa sahibul manzil, yang kikak dinto Bapak Fadli atau Buktum beserta seluruh jajaran majelis keluarga, juga tak kaleb Jam'iyah Salawat Nariyah, dan setuju para rabu hadirin muslimin dan ibu-ibu muslimat, dan setuju ajunan badan kaula amul ja'aki, dan badan kaula yakin ajunan setuju imul ja'aki Allah. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah kesempatan malam samangken takdir apangki asareng apolong dalam keadaan sehat. Lebih-lebih apolong kaula ajunan saat samangken ala kotoat. Muka mantar kaula ajunan tak cuma apolong itunya, tapi sampai ke akhirat kaula ben ajunan pakun papolong dalam keadaan kenging ridho Allah. Salawat ben salam ngireng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi, kala ben salawat ben salam ka dintoman tertetilan jalan kaula ben ajunan ipek tabi Nabi Muhammad kala ben syafaat, sehingga ketika oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan tak kira nyeting dak kapana sa apoi neraka. Manter saka dinto bedana, amin Allahumma. Para rabu sesangat badan kaula amul ja'aki, kaula benajunan nolongi orang lain sepasteh setuju bisa nikah kalaban situng cara. Para rabu kalaban panapa? Kalaban doa. Nolongi kalaban tunya tak setuju orang bisa, karena tak setuju orang takdir soki. Nolongi kalaban lakko tatang keandik parloh alakko kaula benajunan, ya tergantung ekonomi. Mun nandik pese makai lakko nolongi, iya keng mun tandik apa bah tak bocor. Tapi beda situng pertolongan kaula ajunan dak ka pasera abis saos. Si pertolongan kak dinto pasti bisa ikelako pasera asaos. Nolongi kalaban panapa? Nolongi kalaban doa para rabu. Mun ben doa ni ka si doa lo ko tu andi pese ka. Doa ni kalau ko tu andi jabatan. Doa ni kalau ko tu kula benajunan kuat beten. Orang songkan doa ni ka bisa, orang soki doa ni ka bisa, orang miskin doa ni ka bisa. Mun doa seekai penolong dek ke orang lain, maka kau leben ajunan setuju pasti bisa nolongi saya asawas kalau bendoa. Jelas engki. Bendoa kak dinto para rabu. Lakar itu buaki bi Gusti Kanjeng Nabi. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa nikah senjatana orang mukmin. Polisi ni kesenjatana tembak, pistol gi. Kan polisi ni kasi kata ko bulan beda tembak ang tengki. Mun polisi dak tembak dak pistol lah mbian dok kira tako. Mun karo kaseragam dok kira tako, paksa Indonesia ada si andi tembak tak kira tako. Polan andi senjata tembak akhirnya kula benajunan ta tako cang nak kana ruah tembak darat dur. Nang sapa juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Prajurit itu punya senjata pedang. Kula benajunan orang mukmin apa senjatana? Todi tangkap polisi.
tembak napa boleh. Orang mukmin ni kesitung senjatana. Ad-du'a'u silahul mukmin. Orang mukmin ni kesenjatana tak ada boleh kecuali doa para Rabu. Ajudan pada bu. Ya masa pakaro senjata doa. Doa kak dinto tak ada pentingnya para Rabu. Makanya orang mukmin kak dinto senjatana doa. Karena doa ni kamun kadung eka andi bi kaula ajunan. Tak ada si bisa ala benda ke doa. Benar Pak Saus selain itu pani doa ni pasti kalah. Makanya sampai dengan hadis lain kanjeng Nabi ada bu, la yaruddul qada illa doa. Sampai takdir Allah ni kata ada si bisa ngubah kecuali doa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampean takdir alat tu kalau benebom, keng mun adua ke Allah, tuan ajuran diterima, maka bom tak kira alat tu kak. Takdir ni ke iyo berkala bendoa obom sekotun alat tu keng mun tepani doa tak alat tu para Rabu. Ke As'ad Samsul Arifin sakoratce toman iyon tali obom bi belente. Ke As'ad Samsul Arifin ngolok santre samangka kana samangka yen tari bi kanca kaso kana Allah ku tak teti samangkaungku ka. Coba leku atiakim dia. Ya beni bom lah cek bom merecon bayi. Coba mercon beti bereng beki ke kompo ya permen cong. Hahaha. Ya letu para Rabu Kak Dinto merupakan salah satu bukti bahwasanya mendua sekebik kaula ajunan napa boleh karo tembak ebom untuk doa ni kata letu para Rabu. Bahkan takdir Allah kaula benajunan takdir celaka takdir coba keng mendua senjata nak kaula ajunan burung secoba gara-gara doa keng gula benajunan bek semua sengka doa. Okey kan? Nomor situng Arab mak sengkah lo to ca Arab. Kan engke biasa dua. Karena gula benajunan ni ka muna bojang kan favorit makmum bi lebih bojang sepu an makmum meto. Arab pemi makmum benile buru berjemaah aku not lo apal. Ketemu nama makmum kan tinggal amin. Pada pakai bojang berjemaah ke masjid tok. Muni keng kenceng. Muna bojang ketibi lo tahu si maca doa. Si adik karena lo tahu itu masjid tinggal amin. Yang muna doa tanang je kantos senik keni kalau. Malamun para ulama ni ko bahyangka senik. Para Rabu doa ni ka ada setak ekapul para Rabu. Maka ada gula benajunan perlu doa. Tidak ada doa yang tidak diijabah. Ada doa ni kesibi Allah tak paringin. Maka ada sampai tak doa. Sampai jawaki bi ulama tarkud doa min alamatin nifaq. Mun bade orang kak dinto atingkel doa. Maka tanda orang kak dinto atina ampun beda munafik. Maka nah tikel cak matura. Tak usah cak Arab mbian. Mbian pala jak matura tak usah maksa jak Arab takut tepak ketua Petra saya baca. Ekal balam bian deng surba je sak turungi beten kulu nyun pangapunten dai ya jak jebelah. Balam bian deng cenah. Wah ya balaki bimbian. Ya mula karam bian pala jaring matura coba aja bebala deng cenah. Lek bicong lilingi sancang di lo apa nya. Para Rabu hadirin hadirat sesangat beten kaula amul jaki. Doa ni kata ada seta isempete ni. Sateja doa ni ke Allah paringi. Minta ana pasaos ajunan permintaan ajunan bi Allah ni ke pasti beri. Apa napa sebab Allah ampun ajanci dalam Al-Qur'an. Pakua janjina Allah, ud'uni astajib lakum. Ud'uni minta asampian kapi. Manusia minta kapi kakek kangko. Astajib lakum kakek kor gelum minta bingko ibri apa saya minta korla minta na apa abai saya minta bi Allah bekal ibri ni kecencin Allah di dalam Al-Quran si Quran ni kama kisah kali tak tuman lecek para Rabu tak tuman lopot Allah saya cencin dalam Al-Quran kor gelum minta parengen nah kor gelum adua sempeten nah satu je saya minta bi kaula ajunan reng buke bah jawab buke katuhi reng buke bah cang sapara pemun minta pakuni beri kok belambek salah minta soki tak lim soki sampai mate saya luar tak masuk saya dalam gemet umpamah bian bah debu senikah
Cang malu macam tak hulil jo mana doa kor la minta bakuni beri cek lecek kok pulang buat minta doa apa ya. Ken. Biar gula jelas lagi nama ken gi. Doa nika pasti paringin. Keng carana Allah aparing seepenta nika carana Allah aberi nika beda telok cara. Nggih. Beda telok senika. Benih senika. Senika. Selok lek ketela. Hancur kok. Pemulai kada dia. Ada pengki bertisu pentong yang mun tisu capok tade maki gelas ngaltok kemarin. Terus aki nyonyo. Jadi cara doa nika pasti ibri keng cara Allah abri nika beda berapa? Terekam bi kok kemarin ini. Ada pecah deui dia. Tak percaya ada nak deui na marah. Empat pecah. Pecah deui dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah doa itu pasti oleh Allah diijabah. Tapi caranya Allah mengijabah itu ada 3 cakap Nabi. Ma min muslimin alal ardi yad'u Allah bida'watin illa atahu Allahu iyyaha au surifa anhu su. Nang hadis selain au yu'ajjilu fid dunya au yudakhiru fil akhirah. Terang lagi Nabi gula. Telok nikah tunga-tunga mun saja manidang berarti pangajen mereka tung dekik ni. Nggih. Ongguan. Siap sampai koltung. Siap tak mulai sampai koltung. Siap ada tek koltung. Dan tek koltung aku le mulai kada kan. Siapa ajen yang perje. Allahumma sholli ala Muhammad. Lepun Al-Quran doa pasti pada ngaki. Cepun Nabi Muhammad pasti sempat ini. Keng carana Allah nyempet ini doa ni kebertelok. Situng. Illa atahu Allahu iyyaha bada orang minta. Sepertama bi Allah langsung ebeki mangken. Salala ebeki mangken se ebeki napa se epenta. Minta so ki salala ebri mangken kia. So ki na mangken kia. Nika bed di sini kan minta makin ibri mang Allah ni mun kadung beri para rabu lo kutu masuk akal tare kula cerita lagi kula di bering kata moyan dari Bondowoso kecompok ni kebiasaan tamu ini ki laku biasa tamu ini tamu ini ke di Bondowoso sekeluarga reng laki ben bini ben anang rek narik lo atau mau ben kula cepok berangkat pagi nelpon keluarga ni bini ber tamu di Bondowoso. Biasanya tamu ini kemun kecompok mun lo atau ben kula nulis jadwal ke buku pleman boleh sih. Ini kan tentang lum pleman. Ngibi kula kan ibini ya beri kamar. Le istirahat kula dan tiak kok gedi. Dan tek sampai kula datang kula tengkol 2 malam ni kalau cekah kula nya ke saya tedung di dalam. Wah kok. Jadi kalau cekah alhamdulillah dik kula saya cekah tapi maksud tabi ni kula sing ngeding. Oh, doh, coba pentong sekali ke kebuk. Habis mbani jaga mak ke kok. Enja mak tu aja ke ampo jaga tibi, Bu. Bini kula. Pak gareng apa dina dia. Jadi ni kak akhirnya sampai ki lakungin, sampai ki laku ni kak. Ki laku apa rung bentamoi. Tanya aki bi kula parlo napa sampean tikal kula dekik di budi kiai kok selain tanya aki ka pi bakar ini kata mulai tamu isi di Bondowoso nikah tanya aki bi kula nyereng bola bede kaso kana mana bi masa ngajet wal jangan kula yang biasa na tamu ke rumah keng masa ngajet wal punten kiai kula bune keng masa ngajet wal parlo napa mbian kula kak tantu ni keng niat tasyakuran okay tasyakuran apa kula seele boleh sampean ilmu mimpi bi kula etoro bi Allah sukses ongku makin iblis apa sampean bi kula kula kan nyari usaha macam ke toko Bondowoso le kula pada datang imbian bi imbian pe beri petunjuk
tanah eka emas pakon ke baituku wah pakon leni ka pahitoro bi kula pah sukses makin alhamdulillah ke pah abri obeng ka hula ni kata sakuran gula ke sampian pulan gula sukses gara-gara ide tinggi sampean lemempe cok gula tak aroma sa gula tak alak ko tak ada rumah pah romo rabri pese tak anda gula enten dai ya gula cok iya wah hampian jebuk mai buka kaping eko tadi aku dah empon jangan gula empon kula lang ucap empon pa ibu kasak ya cak dengge paksa nah iya tempeng atokar buk mun pa tokar kalah tak kalah tok tempeng dia kan kula makalah jadi pulan kula tuan rumah pulan latamui macam mana saya beri obeng kula ki makalah kula akhir obeng ngai kalah tamu ini kamu leh kula saya doa ya Allah terbanyak dengan mimpi ya Allah teti Allah ni kamu kadung ngaberi pada Rabu barang sok tak masuk akal apa je kasokana Allah bi Allah boleh buat muatan gula pah beda napa jin bola rupa gula bola awah masuk ke mimpi orang ni kaya Allah wallahu a'lam tak oning gula tibi ya tak oning gula tak aromasa ing inti namun Allah abri ke gula ibri jalan ngak nik kajak ada bodang tak asal masa aduh mun pas sampai 100 orang bisa mimpi ni kak Napa kok? Montra mimpi ama ayo. Ayo. Malah mun bagian sedang udah aja make tak mimpi langsung ngongkuan ayo. Maksudnya beri petunjuk pola alak wa apa di jero. Pon Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh, Israel nyerangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mana Allah kedua beri apa Rabu tak kutu masuk akal pon. Jadi sepertama doa nikah beda orang minta mangken bi Allah ibri mangken saya ibri napa saya pentak nikah beristimewa nikah. Keng ni kebeni kelompok kuleban sampian. Saya nikah nabi para rasul para wali otaba mun buke nikah pujuk kuleban sampian. Minta mangken ibri mangken salah ibri mangken se ibri napa se epenta makanya mun lambat kan sampai beristilah manti pengucap kan panicu buah kita kemangken dia kan lambat biasa beda orang bisa ngeber kasatur kadang menikah dia malam-malam ngeber yang ketika terus ngeber nyon Allah ngeber boh lontok kak teguh sakelan kan beda lambat teguh sakelan gitu mun makin kan terbesar cengkang sebeda lambat ini kan beda kealingan daun selamber pah tak ketela kan ki beda lambat makin mun nikah kula ki bisa makin nikah keng sapora cek le bola orang keng temu ingat ini keng sombong kula sampai makin ini bisa kealingan daun selamber elang ni kula ki bisa kor daun gedang ketibak semua masuk akal kok berkat ngalakkan peto adulnya Allahumma sholli ala Muhammad ya mengakui daun cat tengah anyol kok ini daun gedang kok ini ketingkatan para nabi rasul para wali para pujuk minta mangken ibri mangken ben seibri napa seipentah Arab pamun kuleban sampean mangkin minta sini kak. Arab pabi Allah kuleban sampean minta Allah napa sepen telepah beri mangkin sini kata awat ruwat kuleban sampean. Ana apa? Para rabu. Kalak bi Allah epele para wali rasul ban para pujuk saya minta mangkin diberi mangkin kasaate na bersih. Sepen tani lo noroti nafso. Mun kuleban ajunan pah manti pada benih ke artena.
minta mangken ibri mangken napa saya penta saya beki buke di kebeni genteng seminggu perkara kata lo kak mati kapi ongguan kula benajuran ni bulan mangken atene kotor mana doa sepenting aba ontong makereng lain coba tak kira-kira nak engki kan tetimun kula benajuran pah pada ban pujuk ni minta mangken ibri mangken napa saya penta buke ni kak mati kapi kak tak kira berdoreng sekali ambian ngubur reba na kare rabu kare yogu kare los tolus apan iare pah bede sing ico kapan kasaba man ngade apa elang ico men pah ngucak setan reba iki ico terbang ka ada sing ico mate tung lah letung mate lah tak lau letung ambian mate mulai disaba mercem depak kempong pah bede sepeda ngebut terus cong tertatap beralih junter nabrak pun kada nyiur pun temor le dua lah lah macam bedeh bah kita raga pengajian malam makin bah uli liasin secara macam abid dah awak ngocol ibu dia jak baca abid dengan raja lebui aja tak tahu ngocol apa bala tak lah mulai butuh uli lega Bangkalan dia aja agelam pentong lagi kok kemarin bu tetapi gula benajunan ni kepada Rabu mun pah minta mangken ibrik mangken apa saya pentah beni becek butuh buke ni anapa kula benajunan ni ngakui nafsu sepenting aba ontong makereng lain coba tak kira-kirena makanya cuma wali nabi rasul pujuk minta mangken ibrik mangken apa saya pentah karena permintaan orang-orang kipur ni kebeni ngakui nafsu beni untuk ma ontong aba beni ma coba orang lain tapi untuk ni kiaki agama na guste kula benajunan dagen agun mikir abo pah jawab mbian tentat holil kor doa kula mantih kula tak minta ada yang lain coba makir boy kecok lah cok kecok makir orang nabrak alat tapi kula tak itu akhirnya cuba korbi Allah kula manti kula cenci tak atu cuba kereng lain kula karo atu untuk kula tibi butuh kiye bakun enggak kula karo minta atu tak hulil karo minta asoki umpama pah manti kapi tuan lo minta cuba kereng lain karo minta soki ya Allah pese saem ya Allah keker saem kula tanya mun pah tiap Roma andi pese sak eman 1 miliaran per Roma kula tanya toko nutup napa tak nutup nutup anu apa jual lah cek pese andi sak em tadak minta boleh keker boleh sak em boleh tadak minta boleh akhirat toko nutup miki acuan aja pese bedandi mele perda sebuk tak jual nak ika kana tibi pese beda benya mele rokok enggak karina ikro ka tibi lah tak jual mele bensin nah nutup apa dak kina pengajian terop njak kata ibu sewan tak selesai kok cek pese sak em tak ada minta boleh deki sound system tak ada ya sendak karo kula mak gelap omon kula ten beni urusan pese kula ni kata wat ruwat pengajian pelai beri ekala tak beri dan tek sehingga tak wah ha kok saya kan masa menyimak lampir je gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi sejang sampian ni bagus justru tak bagus ni kamu etorotin. Maka Nabi Allah tak etoroti pada Rabu. Mun pah minta mangken diberi mangken apa saya bentah. Butuh. Mun pah minta mangken diberi mangken apa saya bentah. Sebuke teti tukang satet kapi kak. Teti tukang sayar kapi. Mun tak mati kapi orang ni. Tung mati itu mati itu tua aki mati tua aki nyongsang tua aki nyongsep atal-talan butuh pada Rabu manusia ni. Wah minta soki janji ibu kopi. Ketika soki kapi maka akan terjadi inflasi. Pese ni kata peratu. Kebaina apa mun lebih saya kapi orang. Mangkana cepon Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Nahnu qasamna bainahum bingko bagi kau dina manusia makle manusia ni kapatang par emade aja tahu ma becek sepeda tapi tak tahu ma becek HP rosak lau tukang ma becek HP keng mun abangun Roma lo bisa berek tukang abangun Roma amai neban la buto
temur pelak main nebal keng main sekak lo ngerti. Temur to kang main sekak be keng tak tahu nabu hadra. Seto kang nabu hadra nika. Lah coba suruh nyupir mobil mun tak nabrak ya. Jadi manusia ni ke akhir situ nggak bisa tak bisa. Egi bagi ada manusia ni tahu ring pada rabu. Tak ada. Jelas. Khalil Yasin ni kah. Karo celeper ya pidato ya semua tahu. Akhirat. Coba nggak gelak rumah mau nyembek terkepek gula. Jadi pakat jangan mau nyembek terkepek. Cak dengan lain. Tak bisa. Benih yang tak ajar kiroat. Cak yang tak bakat di bedok rumah. Cak lambak gula atanya dah remah suara mentro nyaman. Nabi orang yang boleh suara mentro nyaman. Ero cak ngakan sesap kasap. Gula lalu teman ngakanan daun coteh. Boleh saya ngocak tu ngamontronya mana suara cek ngakan saya mengandung minyak cirigen black lo yontal bi. Oh bisa. No bisa mun kira aruna. Oh mun lagonya. Siapa usul lagu tum heho je? Kula ni ka ustad. Apa yang genteng yang kuartis kok deh. Masa ustad benta lagu tum heho. Mun ustad ni ke mun pah lagu beni lagu India, lagu-lagu saya mengandung hukum dia roh. Jak sampai tika lupa dia roh. Dek reng tua dua na mulai eka kandung sampai sanun to dewasa. Hantum Jawa hongge ada ya. Siapa duet ki buru? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ki akhlak dia deh. Ya rek. Ya cantik. Kenapa? Aduh. Dan anak. Nang ndak ada nah. Aduh, kurang 10 menit lah. Pahinga tang bin ni kaki buk. Apa hujan sekejap karo ya kok pempelutong bentisu deh. Benih cang ni bini mun ceramah kula kurang ngabi deh kok. Lah mare kae kok. Ceramah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Jadi pertama orang apa kak? Pon, tadi doa nikah tak ada doa selalu terima. Setelah doa nikah terima. Cuman cara Allah nerima doa nikah beda-beda macam. Telok nomor situng minta mangken ibrik mangken napa saya pentah. Kayak ini kata saja karena mun nikah ipokol rata pada Rabu beni bagus tapi butuh kau di nikah. Nomor 2, cek pun Gusti Nabi au surifa an husu. Otab doa nikah. Benih arupa pemberian tetapi berupa pencegahan. Maka dalam kitab hikam ini kepada penjelasan yang sarana al-man'u ainul ata. Kadang-kadang pencegahan dari Allah itu merupakan pemberian. Kula benajunan minta soki ya Allah pasoki aki ya Allah. Ya Allah pabenya aki besse ya Allah. Bi Allah pun tentai pasoki para Rabu pakun miskin. Keng sampian kecubaan Nabi Allah ipa burung aslina takdir tapak-pak soko na lokah nakin amputasi gara-gara minta soki ke Allah soki na tak ibri tapi soko si tapak-pak ke burung tak tapak-pak tak sakit sini kecaraan Allah ni kabari jelas toro kadang minta kula benajuran andi jabatan Nabi Allah tak ibri tapi Allah ibri selebih bagus kenapa saya asal andik takdir tetap berang di Allah ipa burung sehingga aku lebih najunan tak andik jabatan keng beten ni kesehat au surifa an husu
Jelas. Tetapi Allah nikah kecubaan buang kala kenta perang selebih fokus dari seepenta para rabu. Karena seepenta kuda ban sampian belum tentu perang fokus. Belum tentu perang bagus maka minta sokinya ku kapan soki fokus. Belum tentu cak kuda ban pen keng bulan ngangkui nafso maka soki ini kenyaman, soki ini kebagus. Padahal belum tentu soki ini kenyaman, belum tentu soki ini kebagus para rabu. Bener. Jangan biar mun soki bunga, belum tentu soki ini ke bunga. Bisa saja sajian soki, sajian ruwet. Saya hadirkan tuh nih ke antara si soki dan si melarat. Bisa saja ruwetan si soki. Ambian soki antara ke pengajian makin ini kan iba mobil, si miskin adaran. Saya iba mobil makai niku pak makai langi dengan ki pengajian tak kosok. Takut mobil kening senggol, takut mobil beret, takut mobil terkep, takut mobil bina kanak kening garit. Tak kosok sementara saya adaran. Gitu ibu dede. Aduh ya Allah. Tore, jadi benih kepanjang andi ini kepanjang bunga bisa jen ruwet. Embian sesoki kak kantuni, kemakilan gidengki pengajian tak nyempung saya kocak gula mikir saya bengkon. Apa? Mas ben pesek lu mari kok kunci itu bu njak gelak aku ya Allah. Saya miskin, kelenun. Apa saya pikir benih karoking tak kunci. Berberlah, begitu jelas berber, nang tenang. Cak maling masuk ke dalam benih ngecok, tak tega maling. Cak lu mari depan buka asi cukup gerang di dalam. Tore, tapi belum tentu kapan soki ni kapan bunga. Tore, membian makin saya ngakui kelampi nak 2,5 juta, ben saya ngakui kelampi kan belum polole, mata pada. Mun saya 2,5 juta aja pantojo kira dia kalau tak kok kero. Mun sekan bulung boleh ada acur ngoncur erba dai lah tahu. Belum tentu berlabu bani kapan soki ni kabahagian nyaman kita nafsu ni ka. Kudu sering cerita kan jai bengkalan ni ke bedoreng andi hasil sebulan 700 juta. 700 juta kak. Mun ke beli centulnya ku tak ngembang buke. Cak 700 juta. 700 juta sering situngki aitanya aki dari mana tuan? Rasanya titireng soking ambian. Ampun kiai, kuda cang goreng nyaman kiai, kuda sampai mangkin kiai. Muntak pil tedung tak bisa ngide kiai. Saya mikir pemasukan uang, pengeluaran, mikir produk gaji karyawan. Mun sebetum kol beluk, keng secer keceran sampai kol 2 tak mari. Panabit pah tepani penyakit tak bisa tedung nih. Sampai mangkin muntak pil tedung tak ngide pada rabu. Apil kedua seket saling sebikini. Cuman ni kata bahas arab kecil lebih 700 juta sebulan. Muntal pil tedung tak ngide hasil lebih 700 juta. Keng montro tedung anak nakin ngontal pil tedung. Ring buke jalok ki soki. Keng cak beda pil ngeding. Lan tedung ngedok. Cak ni ku pengajian aku ongguan deknya ku ngerti ku tak mari tumpak absak apa-apa. Apa tak pada jam jande kan jagulan ni ani enten bad ban gulan ikan telok cek sokin coba tanya ketika Jumat ketika khutib macam khutbah ada je bani khosor cak kapan lah aku mat cekai babana kintule ngeda jadi kaki khutbah dah bani king khosor ngeda pada bawa jangan kintulit kakak aja ilan nak ngaleng ay ya Allah saking dari tenang aja kita ngeki khutbah bisa ngedok men nauning ini tangkat cari ngerti ini idza sa'idal khatib 'ala al-mimbar wa khatab fala yatakallamanna ahad terus dia Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad jelas lagi. Tapi kalau benajunan belum tentu kapan soki senang para rabu. Bisa saja kapan soki telan-telan mudarat. Anapa? Soki ini kebanyak syarat teka. Makanya banyak orang sukses ketika yuji kelaban melarat, tapi gagal ketika yuji kelaban soki. Anapa? Soki ini kebanyak syarat deh. Soki epente sombangan masjid abri didi nyamana cer. Orang melarat pente sombangan masjid
tak beri sekali. Dia lo cerai apa sih bagi? Saya kan tibil ke tak cukup pagi nyumpung ke masjid. Orang soki yang mobil dan kantong ke timur kaca ni tutup, sombong juga. Ring melarat numpak mobil kaca ni tutup, anja menikah yang sombong. Jadi peteng lo itu mau sehari di. Lo tahu sih mak bobo. Penasaran? Malaikat ada pipi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak karo jangkul ban sambian. Soki ni kenyaman. Karena nafsu saya nilai. Secara kenyataan belum tentu. Ben pole orang ni kama ke soki mun beni bekto na soki pada Rabu. Abu. Mbian ni ka sajen napa ki? Mbian ni kamu tak terus ambu. Orang ni mun kita ada pak kamakam mah. Kita ada pak kamakum mah. Beni maku masoki pas soki. Abu nyiksa. Mun beni maku masoki pas soki nyik. Contoh. Mbian bah minta ke Allah. Terus mobil mbian bah doa. Allahumma pajiru ya Allah. Allahumma pajiru. Tereh pah tekam mbian di Allah beri pajiru umpama. Cara nah. Ya kesokan Allah ngak kuda gelak saya tadi orang ru. Siapa ditasar masa. Mun gedung bi Allah beri mbian minta pajiru pah diberi pajiru. Kula tanya. Kapan andi pajiru bi sampian? Pah iki be kak kam pajiru nai. Isaba oh. Kasaba pajiru nebu. Malen tarcengun-ceng orang mak le pekol mole na pajiru ni. Tore. Tapah bingung bian tore. Mbian bah andi pajiru mun ki beni makum mau ring ni ka. Jen andi beni jen seneng, jen ruwet tore. Mbian pah takdir andi pajiru minta ya Allah terus mobil pajiru ya Allah. Pajiru ya Allah. Mun beni pajiru ribon tak napa ya Allah. Mun berde sepote ya Allah. Cang malaikat centok tu kecet ke ngarai. Tore, pah andi pajiru gula tanya. Pakak kam apa pajiru nambian? Hah? Kak kam mben mandi pajiru dak maaf dak maaf. Hacumur laas. Haji ya kak. Tabah pajiru ni pejemur laas. Cek benih makam matabi semua benih makam. Mbian bah debu. Kula kurang di pajiru kiai kula nyala sia ke ampel. Ki makin leku dah mah. Letak nombor itu culak ni. Dah mah masa. Ki begampel bimbian. Depakkan sampang ada solar dan akin ngese solar pajiru ni kakak. Paling titik 300.000. Tak lah abu. Abu eko. 300 tak hebat 300 ni. Terus jalan ke barat dapat kena mira pas benak letu. Ya letu benak letu. Cak lagi bila letu panuk siap mbian. Cak lagi bila letu pakai nang tenang cit mengecit cit nak. Ya kan letu benak buk. Dapat kena mira bekalan pas benak letu. Der. Masih ada je cak leban. Tempat garing apa dinak dia. Dapat kena mira apa letu benar. Ngobai benar pajiru ni kak. Munding pajiru ni kak letu berempat benar 2.200.000. Tak lepu dua kali. Berarti ben soal lagi buru 2 juta setengah. Nyelase kampil mole dapat kantonik ku STN nambian lebek to nama jer pajak. Berempat pajak ke pajiru 7 juta. Oh, umbian bah ngocak. Jual bukan beli siapa nak eko. Balak eko. Oh lala. Ini yang mungkaro par orang nyalter beda. Ayo siapa sih ngocak jen di jen bunga jen gemet ya macam. Beni makom mah. Sepora. Kula mobil ni ke bini dik kula ni ke gedin ni ke mobil gedin. Mun ngak kula ni ke para Rabu. Yenja bini ke anu keng maki andi mobil ka saya ya bek patut seni kula. Karena kula jalan benar Tapi tanda ke bini dik kula ni gedin ni ka. Bini tak nur andi kula mobil gedin. Engkeng maki andi mobil mun kula ni kan bek patut jalan benar seni kula.
Tetapi menumpian pahandi mobil ku tak makin kampil leku dah emak boleh leku. Ntar ada emmer. Ya sabar luang pacek. Tak sabar, je cak lu. Tetapi gula benajunan mun benih mak aku memakai andi ni ke benih jan bunga tu deh. Gula tu mana cerita ya orang kak. Esok buat jadi ke bedoreng kakak adek. Gula kaya cerita tak uning tibi ni kak. Aling ni ko malarat jual sate sebulan ni ka oleh na 1,800,000 jual sate ni 2 juta 1,800,000 kakang soki bos kakang romana wajah tingkat telok na tingkat berempes ni situng bek to kakang ni ka Mekah ngocak ka aling lek kok ke Mekah abek abid kakela nang tang Roma boy lek mak le bede saja ga aki na tang Roma je abuh bunga aling alhamdulillah soki mendadak ya. Si kakak mangkat si alek ngaleben keluarga di kontrakan cek ngontrak si miskin ngale ke rumah bunga para rabu cek ilmu Roma ada beda kolam renang tiap kamar beda kulkas tiap kamar beda jedinga tiap kamar beda TV nah jedinga benih biasa dengan kui shower kapi ngak hotelan kesa kolam renang beda dalam mainan beda dalam kapi bunga si alek alhamdulillah soki mendadak makita alak koi ko soki oleh sebulan ngale boleh ka kontrakan tanya akibi tetangga nama ngale boleh kak tak mampu lek lampu nadok 1,5 juta kok saya majer kok saya jual sate oleh 1,800,000 patumpos kali 300 di tang bese ti nagok nengai kontrakan po 300 cukup ben lampu na benahing teti mun beni mah kemau ring ni tak bisa mun beni mah tak mampu para rabu teti gula benajunan bi Allah ni kampun sesuai ki kelaban kemampuan maka Nabi Allah terkadang minta soki benih soki saya beri tapi paringi perkara lain selebih manfaat dek kaula ajunan jelas gi jelas tapi doa ni ka pasti paringi bi Gusti bade saya langsung ibri minta mangken ibri mangken apa saya pentah benih kelas kaula ajunan pulan kula benajunan ku nafsu si nomor 2 ni ke saya kelas kula benajunan minta mangken bi Allah ibri mangken cukan ibri mangken keng saya beri benih saya pentah tapi ikan tak lebih fokus dari saya pentah empian minta soki tak ibri soki Allah keng ibri sehat kan pentingan sehat yang bang soki maki soki mun mengi kakanan itani nangkin saya cekung nangkin kok tahu nangkin aing pote miliaran keng kakanan itani kok ajem tak bisa bitel getel kok sapi tak ibeki pulan darah tinggi kacang tak ibeki pulan asam urat semak lemak tak ibeki kolesterol ibri Fantamira tak ibeki kencing pakak soki keng kakan ada masuk tikal ngambian renja tak soki keng alhamdulillah ada karin apa-apa ibri kacang kare koleng Allah kare piring kapi tidak apa-apa segala ada kalian bapak mau diberiin Fanta nggak nih kapah tak yenum benih kencing manis enggak ke kompoi selalu entar iki bae moleh ya sampurna hukum bian nih kak mangkana terkadang orang minta Nabi Allah benih tak iberi tapi ikan tak iberi lebih fokus keng kula benajunan tak sadar dek kadin tuh atau yang ketiga au yudakhiru ilal akhirah otaba idanti aki ke akhirat bi Allah minta mangken sampean minta mangken ya Allah ten gula minta asoki ya Allah salah tak ipa soki ya Allah ipa sehat salah miskin ki sakit salah minta soki tak ibri soki bi Allah enten lah ikan tak sehat pakun kek sakit ki melarat ki kek sakit maksani kegojang minta sugi beri ni ka masuk nomor 3 au yudakhiru fil akhirah permintaan sampean identik aki ke akhirat ya akhirat budian masuk surga tak cukup amalah keng seminta-minta Nabi Allah ilong polong kebaikan jalan budian masuk surga lo bisa karena bantuan sampean pah bisa masuk surga amin kok kak cengeng yang jak noro aki kak mun yatas semangat ibu apa semangat ki ya kak yatas lah teke melo pah ibu tup ke tupan laki nampian po curigaan dia yatas udah iya pah bebe melecak mbian belake naribu maksudnya lo amin itu toro akhiru mun yatas di semangat di bebe apa semangat ki ya mak le on menureng siodi pe itu aki ngak nikah apa boleh nikah sel ampun set
Orang ke seorang setu apa itu aki atau satu nggak nih kebah tak selamat dan nih selamat makin nih. Konjak kilo mati mana. Enjaknya ku. Ilo apa? Mungkin berde pasang di kodok apa? Tak ikhlas kok mula acara haul pak kalau tang foto saya pasang biti biar cek cermet kok. Pengajian umum dalam rangka 1000 hari Bapak Ahmad. Pak kalau foto ni ke saya pasang. Jadi orang dibabakan teki ngode saya mate kan ibu. Nik bini ando bahasa roh. Mana mi cek genteng ngai dah iya. Jadi pada Rabu. Jadi kalau ben itu aki mangka nak sampai atinggal doa, tu aki. Ring sepo sesetu, tu aki. Laki semate tu aki. Karena kalau ben doa ni kagula ben ajunan bekal ngubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa ni kandal nak kagula ajunan ad-doa uslahul mukmin. Ben setaji doa ni ka pasti terima bi Allah ben pasti tekani. Ni ka itunya ki puluh saya telok menuntut saya akhirat ni ka. Membian doa makin selamat ni ka selamat makin bi Allah karena alam ampun tak pada. Allahumma. Maka Nabi kanjeng Nabi pesan irhamu mautakum bid doa kan nisr orang mati nah. Cara nisr tua aki. Para mila gak dintoh. Tore tua aki areng sareng tanggi. Nah, mayu bismillahirrahmanirrahim. Aku cangkim biar ki buru. Bismillahirrahmanirrahim. Mayu. Amin dah ya. Apa dengan doa jawab enteng dak mah, Bu? Hari aku dugi beri pahalo ndak mare dia nah. Gelap mungkin cidik kor lay beri. Pani beri pah korang. Ih sebel deh. Pohon segak dintok. Ngereng pah tutup kala doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyah wa wasilah wa barakatan syamilah لحضرة نبينا وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وخصوصا إلى حضرة المرحومة متمة بنت سعد وأصولهما وفروعهما وأهل سلسلتهما وإلى جميع من انتسب إليهما عند الكبر اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واجعل ثواب ما تلونا وما قرأنا وما عملنا فداء وفكاكا ونجاة وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.